Selam selam dostlar. Bugungi qonog'imiz kim ekanini bilasiz kelami? Siz hazırmi? Hazır. Darova. Tak. Biz boshlaymiz. Biz hazırmi? Hazır bilgilerim yok. Sizni kim deb e'lon etirga? Kim? Şarapcan, indi şarapcan. O'zingizni erklatdingiz, eng muhimi motor etirib, joylig'ini o'tirib. O'zingiz aytmishlar, ne волновайтесь, yami? Xayrli kun, hurmatli bizning qarovchilar. Bizda bugun qo'noqda bilasizmi kim? Tatar xalqining yaratib ulgurgan shaxsi ulda bo'lsa Sharabjon. Esanmisiz, hurmatli Sharabjon avzi deb undashayman. Mana ikki so'z bilan aytganda, kim ul Sharabjon? Şarapcan dibinde olmayın. Ol gadi, kalıksan, doğru sözlü, siber tatar şahısı. Shiber? Ne karab tırasın sen bana? Ne? Siber tuğul mu? Normal ne? Sen bakalım ne? Bütün yerim tabii özümdeki Xitay bergen blogerlar arasında biz ikkovgina kaldık. Men de itigi traktorist Vasiliy. Mine, no durusini aytganda siz turmushda endi ko'proq videolaringizda mana avul turmushini ko'rsatasiz, aktual temalarni ko'tarasiz. Mana umuman menga qiziq, Sharabjonning professiyasi nindiyani? Как kim bulam? Men bet xalqqa mana anlaytın mı? Ruhi baylık birisi. Men bet smixoterapevt. Sen de lişiticisin. Smexoterapevt. Aybat. Mening uchun tam bir qiziq so'rov bor. Mana shu videolarni yozdiruv qaydan kelib chiqdi? Men bet bana kadar, bizni yapkancha kadar klubda vыступайтayım, xalqqa bütün dürüstlükni söyleyeyim. Da, anlattım ki cevap koydular karantinda. Xalqqa aytam bir dürüstlükni söylerge kerak, alaysa televizyonda açkan sayın kulakka lap çalalar. Şulay ders aytasiz kerak endi. Da, dürüstlükni aytırga kerak. Men şunnatsın xatınga aytdım. Aytam xatın, ne волновайся. Klubga çıkarmasalar, ayta internetga çıkabız dedim. Aytam xalqqa bütün dürüstlükni seçemiz. Allah'a şükür. Kstati, men senin karşında bek perspektivный такой şahıs oturamıyorum. 200 mingga yakın подписчигim var. Mana men o'ylab turam deyman. Biz endi videoni qaraymiz bu aytib, kulamiz, shodlanamiz. Mana sizning shu videolarni tushiruv prosessi necha kerak bora, u aning uchun vaqt ko'p ketaymi, silab ketayli. No, bulay normal endi. Men bet özüm tushib qolganlardan tugul tegib, shin barliqni tushirgach, Mamit kelib chiqa. Xatın yalg'ishmasa, aning siz qaraganlari qiziqqan ekan. Aning sami qizig'i, dama mana tegi tushiruv protsessi. Da, andaga bana aytgan so'zlar xatınga, ani menda aytib bo'lmaydi. Mana birinchi topqir videolaringizni ko'rgach, xalq shoddi. Oilangiz narsa dedi? Mana umuman ular bu ishchanligingizni xo'pladimi? Qo'ya ketsinlar endi, xo'plamaysa. Biz birga turamiz. Baştakan işini yaratып ulgurmadilar. No yıl sayın Tursiyaga olib bora boshlagach, ko'ngillari yumshardi tigilarning. Men aytam 1 million подписчигim bo'lsa, men ularni Sochiga dab boraman. Sochiga. Bizda bit logika shunday. Turkiyada jum bo'lsa, o'zimizning Rossiyada Sochiga borishsin, shida otingni satirga kerak, yapti bugun ishigini. 1 million подписчик. 1 million. Demak, sizning tip maqsadingiz 1 million. Жеткіру. No, maksat bende 1 million подписчик aybat endi. No, benim tip maksat prezident bulup. Rossiyanikimi? Endi Rossiyaniki. Biri выше bizning Rustam Nurgaliyevichning mana shipshin g'adi xalqsan kishigina alishtirala. To есть men, no menga boshda, конечно, idagi властьni olirga kerak. Xatın qo'lindan. O'zi eshitmasin, diqqatayim kelib sigirtaga. Anarsan 2025 yılda polностью men prezidentlikka ballotirovаться etacakman. Tak jamoat 2025 yılda menim uchun tovush berigiz sizning qarshingizda. G'adi xalq saylagan kandidat Sharabjon. Yaxshi. Men mana miyiqqa shirnab qo'ydim. Demak, shuning bilan bizning tip ulushi tamom. Oy, sizning bunda ismimi? Ismini hozir suv. Mana sizga suv. Koronavirus bet qo'y.
Так, мы ведь подтвердили, коронавирус. согласны. Benim Епокоровка var. Benim Дудка. Hadi. Başla bana. Okey. Все нормально. Benim. Вот так. Пожалуйста. Все hazır mı? Да, saklanganını Xitoy tegele saklarmın degan. Давай, devam etamiz. Blitz. Hürmetli Şarapcan, sizge qısqa sıraulар. Sizning yaratgan 5 artistiniz. Min yaratgan Kemal ol 5 artist tak. Bir taning Mikhail Boyarskiy, anarsan Alexander Rosenbaum, Yakubovich, tak Tatarlardan Ildar Kıyamov, hem Rüstem Valiyev. Evet. İş pişmak yaki mantı. Mantıy kanistı, mantıy. Mantı. Temayev yaki Elvingray. Şarapcan. Evet. Hamidi biz devam etimiz. Şarapcan yaki Salavat. Ну, жыл бойынша, конечно, салават. Просто мен мында қазір жырлап жіберсем, тапшыруны бітіруге керек болacak. Yarar. İng yaratgan Tatar süzegіз. Татар сөзін яратканы не волновайся. Logичni, nıq logичni. Yarar. Niçin Tatarlar kosmoska ışmağan? Несін ішмаған, оларға жерде де нормальный атлап жүрейдер, Аллаға шүкір. Evet. Mine қызық сұрау. 18 yaşlık Şarapcanға нинди кеңеш берер едіңіз? Енді кеңес берерім енді мен. Миығын кырмасын, потому что 10 yıldan соң қабат сүзі миық модаға қайта. Рәхмәт. Бик әйбәт җаваплар, Шарапҗан. Бик зур рәхмәт. Шарапҗан, мин сезгә гомумән зур рәхмәтемне әйтәсе килә. Әңгәмәбез өчен рәхмәт. Булганыгыз өчен рәхмәт. Киләчәктә зур уңышлар теләп калам һәм инде һәрвакыт безне шулай шатландырып торыгыз. Яхшы, сен самый главный, не волновайся, возьми себя на рука, бақытлы бол на века. Все снято. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле Шарапҗан. Шуның белән безнең тапшыру тәмам. Әйдәгез, мин сезне озатып куям. Рәхәт мында. Тапшыру тәмам дим, кайтсак та була. Төгдәлі ұтырамалы мен. Ничек инде утырасыз? Тапшыру бетте, китегез. Ек вақыт, пока мене халық өзі айтмай, Шарапжан бар шығып кеттім. Шықмай мен, баста халық айтсын. Аннан соң міне портфелімді алам да шығып кетем.